Muri Guinea Bissau hakomeje kuvugwa inkuru y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Embalo. Byinshi rero ku mujenerali warahiriye ku cyicaro gikuru cy'ingabo nka perezida mushya w'iki gihugu cya Guinea Bissau. Umusirikare w'ipeti rya generali yarahijwe nka perezida mushya wa Guinea Bissau nyuma y'umunsi umwe habaye ihirikwa ry'ubutegetsi. General Hortan Tam yarahiye nk'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho mu gihe cy'umwaka umwe. Yarahiye uyu munsi mu muhango mugufi wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo. Igisirikare cyatangaje ko gihagaritse ibijyanye n'amatora yabaye ku munsi wo ku cyumweru. Ukuriye ingabo zirinda umukuru w'igihugu yavuze impamvu bafunze perezida bagafata ubutegetsi muri iki gihugu. Itsinda ry'abasirikare rivuga ko ryafashe ubutegetsi muri Guinea Bissau kugira ngo ribuze umugambi mubisha ku gihugu abanyapolitike bakorana n'umucuruzi ukomeye cyane w'ibiyobyabwenge muri iki gihugu. Nyuma y'uko kuwa gatatu ku gicamunsi humvikanye amasasu mu murwa mukuru Bissau, amasoko yo muri leta yabwiye BBC ko perezida Umaro Sissoco Embalo yafashwe agafungwa. Kugeza ubu ntibiramenyekana neza aho perezida Umaro Sissoco Embalo afungiye, kandi umuryango umwe bwa Afurika wamaganye ibirimo kuba muri iki gihugu. Abo basirikare bavugiwe na General Denis Chanya bahise bagaragara kuri televiziyo ya leta. Bavuga ko bahagaritse inzira y'amatora mu gihe iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba cyari gitegereje ibyavuye mu matora ya perezida yabaye ku cyumweru, aho byari biteganyijwe gutangazwa kuri uwa kane. Hanyuma amakuru yavuze ko bari gukora kugira ngo barinde igihugu umugambi mubisha abanyapolitiki batatangajwe amazina bari bashyigikiwe n'umucuruzi ukomeye cyane w'ibiyobyabwenge bashaka guhungabanya igihugu. Abo basirikare banatangaje ko bafunze imipaka kandi bashyizeho gahunda y'umukwabu n'amasaha abantu batagomba kurenza bataragera mu ngo zabo. Abatangabuhamya i Bissau bavuga ko bumvise amasasu ahagana saa 7 ku isange nk'amasaha ya GMT zo ku munsi w'ejo, ariko ntihahise hamenyekana uwarasaga cyangwa se niba harabahitanwe n'ayo masasu. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga, abantu amagana bari mu modoka, abandi bagenda n'amaguru bahunga bashaka aho bihisha ayo masasu yumvikanaga mu gace bari barimo. Nyuma yaho General Denis Chanya usanzwe akuriye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu yasomye itangazo ryemeza ko ubutegetsi bwafashwe. Yavuze ko abasirikare bashyizeho urwego rukuru rw'ingabo zishinzwe kugarura umutekano kandi asaba abaturage gukomeza gutuza. Ahantu hose Bissau hashyizwe bariyeri zigenzura kandi imihanda yeraga nta bacaracara mbere y'uko gahunda yo gutegeka ko saa moya ku isange y'amasaha GMT abantu bose bagomba kuba bari mu ngo zabo. Igihugu cya Portugal cyasabye ko asubizwaho inzego zemewe n'amategeko. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo isaba abari muri ibi byose kwirinda ibikorwa byose by'urugomo ku nzego za leta cyangwa se ku baturage. Iki gihugu cyahoze ari koloni ya Portugal kimaze kubamo nibura irikwa ry'ubutegetsi inshuro enye, hatabarimo inshuro byageragejwe ariko ntibashe kugera ku ntego yabyo. Embalo yavuze ko yakunze kurokoka kenshi cyane igeragezwa ryo kumirika ku butegetsi mu gihe ari ku butegetsi. Ku rundi ruhande abamunengaga bavuga ko yagiye ahimba ibibazo kugira ngo abone uburyo bwo gucerekesha batavuga rumwe nawe. Uyu mugabo w'imyaka 53 yari afite intego yo kwandika amateka nk'umuperezida rukumbi w'iki gihugu ushoboye kubona manda ebyiri zikurikirana mu myaka 30 ishize. Mu ntangiriro yari yaravuze ko ataziyamamaza ku nshuro ya kabiri. Amatora amaze gutinda, ubunyangamugayo bwe bwatangiye kwibazwaho cyane ko batavuga rumwe nawe bavuga ko manda ye yagombaga kurangira mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Guinea Bissau ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi, gifite abaturage barenga miliyoni 2. Inyanja yacyo ifite ibirwa byinshi cyane bituwe, bigatuma iba ahantu heza ku bacuruza ibiyobyabwenge, ku buryo iki gihugu Loni yacyise Narco State kuko cyabaye inzira nyamukuru y'ikoreshwa rya kokayine iva muri Amerika y'Amajyepfo ijya i Burayi, nk'uko byagiye bigarukaho mu bitandukanye. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko Papa Leo wa 14 agiye gukora uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga. Azabanza kandi gusura Turukiya, ajye mu mujyi wa Nikaye, aho rero baziziza isabukuru y'amateka ya gikristo muri uwo mujyi wa abepiskopi gatolika bateraniye bakemeza amahame ngenga kwemera y'iryo dini. Azakomereza muri Libani nyuma y'umunsi mike Israel ihagabye ibitero by'indege mu majyepfo y'umurwa mukuru w'icyo gihugu Beirut. Ingendo zo gusura ibyo bihugu byombi zari zarateguwe na Papa Francisco yasimbuye, ariko insangamatsiko nyamukuru yari kubaka ubumwe ikaba n'imwe mu zo Papa Leo yiyemeje kuva yagera ku bupapa muri Gicurasi. Mu mezi 6 ya mbere amaze ari papa yagaragaje kwigengesera cyane mu mvugo, ariko mu ruzinduko ubushobozi bwe mu bya diplomasi buraza kuba buhanzwe amaso. Igice gikomeye cyane mu ruzinduko n'umuhango uzabera mu mujyi wa Iznik muri Turkiya, ahahoze umurwa wa Kaye. Papa Leo hamwe n'abayobozi b'amadini ya gikristo batandukanye bazahurira aho mu gihe cyo kwibuka imyaka 1700 ishize
inama y'Episkopi hateraniye mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Yezu. Iyo nama y'Episkopi barenga 200 yemeje ko Yezu ari umwana w'Imana, icyemezo cyaje kuvamo icyo bise Nicene Creed, ivuga irangashingiro ry'amahame ngenga kwemera gikristo yemejwe aho i Nicene. Nubwo ubukristo mu bice by'umurengerazuba n'uburasirazuba byaje gucikamo ibice cyane, urugendo ruzatangirwamo ubutumwa bwo kunga ubumwe no kurwanya amacakubiri nk'uko amakuru abishimangira. Mu ruzinduko rwe muri Turukiya, Papa Leo wa 14 azasura umusigiti uzwi nka Blue Mosque nk'uko abamubanjirije Papa Francis ndetse na Benedict wa 14 babikoze. Mbere yo gukomeza urugendo rwe, azagirana inama n'abayobozi n'andi madini atandukanye mu rwego rwo gushimangira umubano hagati y'amadini ku mpande zombi. Vatican yavuze ko umugambi wo gusura Libani utahindutse nyuma yaho muri iki cyumweru Israel yagabye ibitero by'indege ku bice by'amajyepfo y'umurwa mukuru Beirut. Biteganijwe ko Papa Leo azahura n'abayobozi b'amadini atandukanye ndetse akumva ibitekerezo by'urubyiruko rwo muri Libani. Uruzinduko rwe rufite igisobanuro gikomeye cyane cyane ko abaturage bagera kuri 1/3 batuye iki gihugu ari abakristo. Ku munsi wa nyuma w'uruzinduko rwe azasomera misa ku nkengero z'inyanja i Beirut ahabereye iturika y'icyambu muri 2020, asabira abarenga 200 bahatakarije ubuzima ndetse n'abarenga 7,000 bakomerekeye muri iyo turika. Mu mezi ashize, nubwo yagiye avuga ku ngingo zimwe na zimwe nko guha uburenganzira bimukira, ntabwo yigeze avuga kuri politike cyane nk'uko wamubanjirije yabigenzaga. Papa Francisco yagiye yigengesera ku buryo abashyigikiye impinduka nshya ndetse n'abakomeye ku mahame ya kera ya Kiliziya bose bavuga ko ashyigikira ibitekerezo byabo. Ni nayo mpamvu rero abakardinali bagendera ku mahame atandukanye bahurije kuri we bakamutora nka Papa. Papa Francisco yabonwaga nk'umuntu ufite icyerekezo gishya, ariko atitaye ku gushyiraho ubufatanye n'uburyo bwo guhashya amacakubiri bigasiga Kiliziya isa n'icitsemo ibice. Kugeza ubu Papa Leo we akora mu buryo butandukanye, aho yitonda kuri amwe mu mahame y'uwamubanjirije ariko agaha agaciro n'ibitekerezo byaba gikomeye ku mahame ya kera ya Kiliziya. Papa Leo wa 14 kandi yagaragaye kenshi asaba ko intambara zahagarara hirya no hino, ariko akabikora mu buryo butandukanye n'uwasimbuye Papa Francisco uzwiho kuba yarahamagaraga buri munsi kuri Kiliziya muri Gaza mu buryo bwo kwifatanya nabo. Mu nama ziteganyijwe muri uruzinduko, Papa Leo ashobora gusabwa kugaragaza icyo atekereza ku bibazo by'intambara n'umutekano muri ako karere mu biganiro azagira na Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ndetse n'abandi bayobozi muri Libani. Mu rugendo rusubira i Roma, birasanzwe ko Papa agirana ikiganiro itangazamakuru imuherekeje mu ndege. Dushobora kuzumva bimwe mu by'ingenzi byamushimishije ndetse n'ibyo yabonye muri urugendo. Nubwo Papa Leo avuga indimi nyinshi cyane kandi neza, kugeza ubu imbwirwaruhame ze yazitangaga mu rurimi rw'Igitaliyani. Vatican yemeje ko mu gihe cy'uruzinduko rwe muri Turukiya azavuga mu Cyongereza hamwe na hamwe agakoresha n'Igifaransa mu gihe azaba ari muri Libani. Ibyo rero ni uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 agiye kugira muri Libani ndetse mu gihugu cya Turukiya. Mbashimire, mbifurize gukomeza rero kugira ibihe byiza.